Assalamu alaikum hormatly dostlar. Bugün bu sabagımızda kelgile sizler menen dagı bir dokument jasagandy öýrenýlik. Bu dokumentimiz bir razıçylyk kat bolsun. Hazır jasagan dokumentimizdi çynda böyle koldanıla turgan dokument jasaýbys, toýst zakaz menen jasaýbys. Bu zakazda bizden özümüzden ele bir dostumuz başka bir firma, daima işleşip jürgen firma zakaz kıldı. Uşunday bizge razıçylyk katdan nemesini dizayn jasap bergile dedi. Aýby jönökөй kılıpdyr. Ani tekstlerini de jibirgen. Oşul tekstlerdi koyup alardan firmenni blankasyna razıçylyk katty daýardap jasaýbys. Anda başlaýly. Birinçi tekstdi görüp alaýly. Tekstibizdi razıçylyk katty biz iki tilde jasaýbys. Muну da hazır nege iki tilde jasaýtgenibizdi aýtaýyn. Bir tildegisini dizayn jasap çygabyz. Ekinçisini bolsa şol ele dizaynda ekinçini kantyp ornatış gerek. Misal üçin daýar dizaynda kantyp özgörtüş gerek degenge okşagan nerselerdi sizler menen karap çygabyz. Tak. Bu jerde tekstimiz bar. Andan keyin bu firmanın firmenni blankalary bar. Neke firmenni blank kırgız tilinde jana türk dilinde antkeni ekinçi barag türk dilinde boldy. Firmenni blankalary bar. Bulardy açabız. Birinci kırgızçasyny açıp turup kırgızça kılıp dizayn daýardaýbız. Andan keyin bolsa türkçedegi barakçany alıp ikinci betge koýabız dagı, je bolbasa отдельно fayl kılsak da bolat. Men ikinci betge koýgan sunuşdy. Oşenip turup ikinci fayldy daýardaýbız. Firmenni blankdy açуу menen başlaýly. CorelDRAW menini açdyk. Neke firmenni blank obo jogapkerçiligi çekilgen konumunun firmenni blanky. Biz bu jerge tigi tekstler menen mol tekstler menen bir razıçylyk kat daýardaşybız gerek. Birinçi bolup mol razıçylyk kat degen jazuwny koýabız. Bu jazuwny biz bu jakka jönökeýle kılıp turup manday kılıp figurny tekst kılıp koýup koýsak bolat. Birok kelgile biraz daha kozrak jasaýly. Al üçün bir elips alabız. Manday top togoluk emes de mandayrak kılıp turup koýsak. Andan keyin bunu bolsa. Bu arada köröýlik mendeki mejerde karkas bar. Görüyorsunuzlar firmenni blankdyn karkasy. Karkasda mendeki mejerde ramka turat. Toýst biz hazır körbösek dagı mejerde bir ramka bar. Mendeki körüne turgan kılıp alsak bolar. Oşoga karata ortaga koýaýlyk. Set knopkasyna basaýız. Munday kılıp turup andan keyin tekst alıp gelip bunun chetine içine bolup kaldı. Keçiresiňer. Chetine kelgende bunday liniýe çykkan boluş gerek. Emes. Пересечение degen jerde bir liniýe çygatdy. Oşonda egerde mana ştrих sızık çykkan jerge koýa turgan bolsak, içine janday tekst kılıp jazyp koýat. Prostoy tekst kılıp biz bolsa kraýyny jazyşybız gerek. Ne diýiz? Razıçylyk kat degende alıp gelebiz. Tak, şriftdi dagı bunday şrift emes, biraz dagı mundayrak şrift koýsak, razıçylyk kat bul da bolat. Şunu koldanaylyk. 24 emes. 36 55 dep görüýli. 55 öte çoň bolup gitdi. Munday kılsak bolady. Tak 55 ol elipsli biraz formasını özgürtüp görüýlük. Çok barýar biraz çoňrak bolup getipdir. Kelgile 55 emes 34 değil. Andan keyin hazırınça şunday turýarsyň keyin gerek bolsa dagı şriftini biraz çoňaýtyp näme kılıp koýabız. Mol elipsdi körünbös kılıp koýabız. Bu yerden bir liniýe alıp gelip karap görüýli manday kılıp tüs turaby turgan jokmy? I menen T'nın nimesi birdeý boluşy gerek. Gördüňizmi? Bu jerde hazır biraz iri turat. Muny oňdan hareket kılabız. Направляющий liniýe dep koýat. Mol jakdan lineykadan sürüp alıp gelseňiz bolar. Bu jaktan da alıp gelseňiz bolar. Bular kede koldaныlat. Men bu üçin ol nemelerdi koldanyp şunday kılsak to'g'ri bo'ldi. Bu jaqdagi
funksiyalarni qo'llanib turib jildırsak bo'ladi. Tak, razıçılık kat degan yazıını yazdık. Em bolsa bu jakka tekstin özünü alıp kelebiz. Tak, tekstimiz qanday bolçu? Birinci data keletken. Datany özüňizler bilgendeylim ol oň jakka yazılat. Anı da figurni tekst menen yazıp koyduk. Şrift oşolle şrift birok black bolbogonu bolsun. Tak, FF10 Pro Condensed Medium var iken, Bold var iken Medium koyuyoruz. Andan keyin bul bolsa, misal üçün 13 bolsa, tekişniki bolup kaldı 21 değil. Right. Bu şunday bolup oň jakda tursun. Andan keyin mol jakka bolsa ortaga bir duplikatını alıp kelebiz. Bunu oň jakda dep onda koyuyoruz. Nege mындай kılıp jasap ketip atam? Oşul жерден эле бүтүрүp кетсек болот. Бирок birazdan keyin bunun türkçösүн жазып атканда al da oşul жерде бүтө турган болуш үчүн, bunu bir şablon сыяктуу деп элестетелик да. Эгерде ошондой кылып жасасак, keyin başka jakta özgөртүп аткан маалыбызда дагы андай нерсе проблемалар чыкпайт экен. Bunu bolsa по центру дейбиз, birinci saptагы текстти жазабыз. Obo jarnama jana kotorma agentligi. Tak, bulardı tekstten alıp gelgenligi öz üçün bolot. Obo jarnama jana kotorma agentligi dedik ki, onday kılaylık. Bundan keyin kıldayga düşüylük. Keyinki katarda molunu hemen alaylı. Bildiret jana işlerinde iyigilikler kalayt degende keyinki sap kalaylı. Bunday kılıp, ondan keyin bul jerge bolsa bir linýa çeýilik. Linýany oşenip turup çiýip koysak bolat. Mine onday kılıp ele. Keyin oşul linýanyň üstüne tekst yazılat. Men bu linýany biraz kalınrak kılıp koýatam. 0,5 milimetr kılıp. Ondan keyin bunu dagı nimenin ortasına. Tak, oga keldik. Bu ramkaga keldik. C dedik. Ortaga keldi. Bul jakka aty jöni kelet. Kelgili aty jönüni da koyup koýuluk. Monday kılıp. Aty jönüni çoňrak kılıp, kol жазma türünde jazaýly. Bunun boýunça mende Good Vibes degen şrift boluş gerek. Ondan keyin bunu bolsa 34 desek kanday bolat. Son bolat eкен. Manday bolsun, ondan keyin даже bunu biraz yakınlatsak bolat eкен. Bunu da biraz yakınlatsak bolat eкен. Manday kılıp ondan keyin bolsa bu jakka kolu nimesi ketet eкен. O bu agentligin müdürü sol tarafga keledi. Hem bu sol tarafga kelgenden keyin sol tarafga bolsa bunu выравниваниясында sol tarafga kılıp koyuşumuz gerek. Left deylik. Bundan keyin bundan bir duplikat alaylı. Shift menüni alıp geliyotam. Geç resmi var. Müşküm evet koydum. Bunda right dedik. Bunu bolsa oň tarafga koyuyoruz dağı. Ondan keyin bunun tekstini özgörtüyoruz. Misal üçün hazır onday kılıp koydum. Oň jakka oşunday biz kalaganday bolup ele keldi. Tak,
Бул жакка өзү печать коет, биз кол коет, печать коет. Эгерде колумдагы электрондук неме менен коебуз десек, анда колунда алып келсек болот. Кандай кылабыз? Бизде колунда CorelDraw'да вектордук варианты бар. Бул досубуздун неке могу жерде кол деп турат. Муну сүйрөп алып келип бул жакка таштасак болот. Импорт кылгандай эле кылып неке могу жерге коебуз. Муну менен деп коелук. Так. Мындай кылдык. Эми могу линиябызды көрүнбөс кылып коебуз. Андан кийин эгерде немеге алар карап чыксын дей турган болсок, муну bir JPEG файлга айландырышыбыз керек. Файл, экспорт. Муну үйрөнгөн болчубуз мурунку сабактарыбызда. Экспорт. Рабочий столго эле коелук. Фирменный бланк эмес, бул жерде разычылык кат. JPEG дедик, сохранить. Бул жерден RGB'ни тандайлы, анткени экранды эле көрсөтөбүз. Окей дедик. Вот мынакей биз азыр жасаган дизайныбыз могу жерде келди. Биз бул дизайнды клиентке көрсөтүшүбүз мүмкүн. Клиент карап чыгып туруп бул жерин өзгөрт, могу жерин оңдо десе, ошого жараша өзгөртүп, оңдоп, кайра жиберебиз. Же болбосо PDF-ке айландырып, печатка жиберсек болот. Азыр аны да көрсөтөм. Макул деди дейлик. Азырынча макул дейлик, албетте мен жиберген жокмун. Макул деген болсо, биз мунун түркчөсүнү жасашыбыз керек. Анда эмне кылабыз? Могу жерден экинчи страницаны ачабыз. Экинчи страницабызга жана немени алып келебиз, түркчө фирменный бланкты. Аны да ошондой эле могу жерден сүйрөп алып келсек де болот, же болбосо могу жерден импорт Ctrl-I менен дагы импорт кылсак болот. Мынакей фирменный бланк TR дегенди алдык. Могу жерге алып келип койдум. Эми муну барактын ортосуна мындай кылып түз кылып коюш үчүн эмне кылабыз? Муну мурунку сабактарда үйрөнгөн болчубуз. P кнопкасын бассак келет. Андан кийин о ичиндеги биз даярдагандардан баарын белгилейбиз. Ctrl-C копировать. Бул жакка келип туруп Ctrl-V вставить дейбиз. Андан кийин тексттерди өзгөртүп коебуз. Бул жакка текст келет. Түрдө бар экен эң аягында. Шрифтибиз өзгөрүп калды. Неме эмес, проблема эмес. Кээ бир учурларда ушундай немелер да болуп турат. Ады сояды дедик. Андан кийин болсо бул жакка келип туруп жакшы, биз тандаган шрифттер өңүнү дагы, андан кийин түркчө тамгаларды дагы колдогон шрифттер болуп чыгып атат. Бул албетте жакшы. Өзгөртпөй койдук, макул эч нерсе эмес. Андан кийин могу разычылык кат дегенди өзгөртөбүз. Так. Муну да карап коелук, кандай турат экен деп. İçine kıldırıp koysak жақсы болчу да экен. Андан кейін муну өчүрүп салайлы. Так, кол ушундай эле калат. Эң аягында алар чыгарышкандан кийин цветной принтерди чыгарып туруп, андан кийин буга неме коюшу мүмкүн, печать басып, керектүү адамга бериши мүмкүн. Бизге дизайн даяр дегенде, бул жакта ады сояды деген керек болсо, ат фамилиясын жазып туруп,
nimege jiberişimiz mümkün. Bunu da export kılaylı. Ctrl E menen kıldım. O yerde file export degende. Emi razıçılıkka tr dep koyan boljakka. Türk dilinde bolgondugu üçün. Bu yerde manilүү bolgon nerse özüңүzдөр көргөндөй eksport kılıp atkan malda bir ile betti çıgarat. Keyin başka betlerdi koşup aralaştırıp ne kılıp salbayt. O yerde straницалардан бирөөсүн гана. Oşentip durup bunu sahranit deylik. RGB. Okey. Emin bolsa biz bu ekö katты jiberебиz. Alar makul boluşkandan keyin kerekli, makul boluşpasa kerekli $10 jasap, andan keyin bolsa peçatka jibersek bolat. Peçatka jiberi üçün en ayağında buga makul boluş deylik. Biz bunu oşunday boydan vektorduk variantta peçatka jibersek bolat. Biro peçat kıla turgan jerde şriftlerimiz bolboş mümkün. Şriftlerdi koşu jiberişimiz gerek bolat. Ya bolbasa vektorga aylandırışыбыз керек болот. Олардын бардыгын кривийге aylandırışыбыз керек болот. Misal üçün o şriftler standart şriftlerimiz. Makul. Аны da jasaşыбыз mümkün. Ya bolbasa al adamda вообще CorelDRAW bolboş mümkün. CorelDRAW bolbasa kantip jasaş gerek bunu, kantip saktaş gerek. JPEG kılıp jibersek bolbayt. PDF formatına saktaş gerek. Bu da file appublicative PDF degen kelebиз. Andan keyin bol жерден настройкаларын өзгөртсөк болот. Bu parametre degen kelip turup. Men negizинен даярдап эле койгон болушум керек. Типография үчүн ылайыксаштырып даярдап койгон бул немени настройкаларды. Бул жерде эң маанилүү болгон нерсе мына бул жерде объекты дегенде экспортировать весь текст как кривые деген тандап койсоңуздар азыраак проблема чыгат. Негизинен проблема чыкпайт деле да, бирок бул нерсе болбош үчүн ол өз негизинен жок болот. Муну бастык. Андан keyin bolsa bul tekstlerdi кривийге айландырып PDF-ке өткөрөт. Окей дедик. Бул жакка болса ыраазычылык кат деп коебуз. Рабочий столга чыгарайлы, аны да версияда көрүп коюш үчүн. Сохранить dedik. Вот эми карай турган болсок, мына бул жерде ыраазычылык кат келди. Муну CorelDRAW менен ачык, PDF менен любой PDF ачканыбызда мынакей мондай болуп биринчи бет, экинчи бет болуп көрүнүп атат. Муну канчалык чоңойтсок дагы жана вектордугу жоголгон жок болот. Вектордук PDF файл. PDF'ti aça turgan эми бардык компьютерлерде көп программалар ачат. Мынакей бизде Chrome деле ачып атат. Ушундай азырынча бүгүн кыска эле ушундай сабак өттүк. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар болот, же болбосо менин өзүмө да байланышсаңыздар болот. Колумдан келишинче жардам берүүгө аракет кылам. Саламатта болгула. Өзүңөр бир нерселер жасаган болсоңуздар аны мага жибергиле, мен да көрөйүн, сүйүнөйүн. Саламатта калгыла.